ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯕ ꯏꯆꯤꯜ-ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ, ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯕꯥꯟ ꯊꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯕ ꯕꯔꯥꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯁꯥꯕꯥꯟ ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯒꯨꯟ꯫ ꯍꯗꯤꯁ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯏ, ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯔꯁꯨꯜ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍꯨ ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯤ, ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯥꯂꯥ ꯁꯥꯕꯥꯟꯒꯤ 15ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯑꯥꯁꯃꯥꯅꯤ ꯗꯨꯅꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯥꯁꯃꯥꯟꯗ ꯀꯨꯝꯊꯔꯛꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯟꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯊꯝꯅꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗ ꯃꯨꯃꯤꯟ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯒꯐꯤꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤ꯫ ꯁꯥꯕꯥꯟ ꯏꯁꯂꯥꯃꯤक ꯆꯍꯤꯒꯤ 9ꯁꯨꯕ ꯊꯥꯅꯤ꯫ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯥꯂꯥꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯍꯟꯕꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯕꯦ ꯕꯔꯥꯠ ꯀꯨꯝꯕ ꯃꯒꯨꯟ ꯆꯥꯎꯔꯕ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ꯫ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯔꯖꯕꯀꯤ ꯊꯥ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯨꯖꯨꯔ ꯑꯀꯗꯁ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍꯨ ꯑꯂꯩꯍꯤ ꯋꯁꯜꯂꯝꯅ ꯗꯨઆ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯕꯤꯔꯝꯃꯤ, ꯑꯦ ꯑꯜꯂꯥꯍ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯔꯖꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯕꯥꯟꯒꯤ ꯊꯥꯗ ꯕꯔꯀꯠ ꯄꯤꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯔꯃꯖꯥꯟ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯧꯍꯟꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯥꯕꯥꯟ ꯊꯥꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯒꯨꯟ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ, ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯔꯃꯖꯥनुल मुबारककी बरकत चेलबा था लई। मसीगिदमक्ता साबान थादा तैयारी तौबगी खुदोंग चाबा अदुसु फंगी अमसुंग रमजान द इबादत यामना तौनबगी हानदगी हौना हैनबी लैहल्ली। साबान थाना मतिक मगुन लैरिबगी अचौब मरम अमा मसीसुनी हाइबदी मसीद सब्बे बरात गुमलबा मगुन चावरबा अहिंग असिसु यावरी। मसी साबान की 15गी अहिंग द ओय। हदिद ए मुबारकादगी मसीगी अचौब मतिक मगुन लागे। अतोप अहिंग सिंगुमना मसीगी अहिंग असिसु मगरिब हवी। अहिंग असिदा अल्लाह की रहमत की मंगाल अहान ब आसमान फाव कुमथरके। अहिंग असिदा अखन्नब ओइना अल्लाह तालाना मसागी बंदा सिंगी बख्शिश कोपीब रहमत अमसुंग थौजाल थाबी बंदा सिंगी दुआ सिंग कबुल तौबी नीजरक सिंगी अनिंग अपाम सिंग थुंगहनबी अमसुंग अल्लाह ताला की मसीगी अखन्नब मिनुंगसी थौजाल पीनबीबगी थबक असि अहिंग चुप्पल लई। अमसुंग सुबह सदिक लोय। अहिंग असिदा सुपन तंगी महाखक्की थौजालगी मित्येंगदगी कोपीबगी पाक सन्नौ लाउथोकपग लोयनौ मसिंग थिंगमद्रब बंदा कयामरुमगिसु कोकपीरग मखोइबु जहन्नमदगी हिंगहनबी। मवोंग अमदी अहिंग असिदा अल्लाह ताला मियोय कयामरुमबु जहन्नमदगी हिंगहनबी कनबी मरम असीमकन मसीबु सब्बे बरात हायरिबनी। मगफिरत कोकपीबदौ सरुक चंद्रब लाइबक थीरब मियोय खर सब्बे बरात मगफिरत की अचौब अहिंग अमनी। तौबतदी लाइबक थीरब असिगुंब मियोय खर लई अदुगुमलब मगुन लैरब अहिंग असिदसु मखोइबुदी कोकपीदे। अल्लाहना अखोइ खुदिंगमकपु अल्लाहना मसीदगी कनबीसनु। मियोय सिंगदुदी अहानबदु कनागुंब मुसलमान अमगिदमक थमोइद नुंगाइतब येकनब थमलिब मी। अनीसुबदौ मरी मता सिंगौ मरी तत्नहनब मी। अहुम सुबदौ कनागुंब मुसलमान अमबु मराल लैतना हातलिब मी। मरी सुबदौ ओक्तबी नुपी। मंगा सुबदौ ममा मपागी हाइब इंदब मी। तरुक सुबदौ रिवायत खरद खुमित थुमन फी सेटप नुपा अमसुंग यू थकप मीगिसु लागे। मखोय सिंग असि मखोयना तौरिबा गुना अदुदगी हिंगनबा यामना कन्ना होटनगदबनी। अमसुंग अदुगुंबा मियोय सिंग मसीगे गुना सिंग असिद लुपलिबा मखोय मसीदगी थमोय सेंगना तौबा तौहौगदबनी। मरमदी मखोयसु सब्बे बरात अल्लाह तालाना कोकपीबगी हकदार सिंगी मनुंगद चलहौनब सब्बे बरात की आमल तौगदब अमसुंग तौरोइदब थबकसिंग
Sabbe barat matik magun yamna leiba ahingni. Ahing asida ummat asigi buzrugane din singna maru oina ibadat taunabagi yamna cheksinna senarame. Ahing asida ibadat ki damakta tumdaba ahing hawgalaga ibadat tauba neki sawap phangnabagi maramni. Maram asina mipum khuding magna isa ngamjabagi matung inna nafal namaz sing jikar tilawat duana chingbasing tauhonabagi cheksinna wakhal thamgadabani. Aduga masi masumunna bahap tagadabani. Haibadi sabbe barat ki matangda Quran amasung sunnatagi akhannaba ibadat ama fawba leite. Taubatadi tauningba ibadat khudam oina namaz tilawat jikar amasung duana chingbasing asi tauhogadabani. Haujikan matam asida miyoi kharana ahing asigi damakta akhannaba namaz amasung ibadat kaya semduna taunai. Madugi matangda Quran amasung sunnatagi karigumba amma fawba fangde. Madudagi ngakna chatpa jaruri ni. Khudam oina miyoi kharana sabbe barat ki matangdu masagi maikaidagi namaz ama puthorakli. Haibadi rekat ani natraga mari mawong asumna sonba haibadi ahan barakat sura Fatiha gi matungda surat asuk sonba ani subarakat surat adu sonba haina khangjin biyo masesu sariyat tagi fangde. Mawong asumna salatu tasbih natraga atop nafil namasing jam'at ka loina sonai khangjin biyo masisu jaiz natte. Maram asino isagi maikaidagi karigumba ahing amagi matangda fazilat bayan tauba natraga ibadat akhannaba oina puthokpa asi sariyat ki ona tainaba amasung achauba aranba amani. Saban thagi matik magun leiriba amasung yamna maru oiba tha ama oihalliba asina pamlibadi masida aikhoina ibadat yamna tauhouba asini. Amasung ibadat asin nungthilgi matamda taurabasu natraga ahingi matamda taurabasu yai. Masigi damakta kariguma matam ama natraga numit ama akaknabi oina leite. Amasung masigi damakta akhannaba ibadat ama fawbasu leite. Taubatadi mipum khudingmak masagi pangalgi matung innaw saban tha masa pumba asigi ahing natraga nungthilda mafam matamgi matung innaw ngamjaba thakta nafal namasing jikar tilawat dua rozana chingbasing tauja huba ngamlabadi masi matik magun yamna chawi. Saban gi tara mangani panbagi roza amasung ibadat wahangni sabbe barat saban gi tara mangani panbagi roza henba amasung masigi ahingda ibadat tauba asi yabra sandokna takpiyu. Paukhumdu sabbe barat ki matik magun kaya ama hadis sing de lagi. Hadis sing adu jaif oizarabasu fajail gi matangda jaif hadis tau amal tauba muhadis khuding maki mot matung inna jaiz ni. Ahing asida nafal namaz sing sonba tilawat tauba ishagi amasung atopa musalman bahai singi damakta dua tauba yamna kane. Amasung mathangi numita haibadi sabangi tara mangagi nungthilda roza henba yamna fai. Hadis sharif ta lagi haibadi sabangi tara mangagi ahingda ibadat tau amasung nungthilda roza helu khanghanjabo. Masigi roza henba natraga ibadat tauba si faraz wajib natraga sunnat muakkada natte. Taubatadi masi mustahab ni. Haibadi masibu kanagumana taurabadi neki sawab fangani. Amasung kanagumana taudrabadi mahaki mathakta gunasu lairoi. Nungsirabe jilinausing haizakriba khudingmakasi saban tha amasung sabbe barat haiba lairik adudu yauri. Lairik adubu ibi khibana aikhoi khudingmakna yamna ikai khumna jariba ming oina panjarabada Maulana Abdul Razak Masudi Kwakta Khuman Santhong Bazar. Nungsirabe jilinausing na lairik asibu laibiyu amasung pabiyu. Allah amasung mahaki nungsib Rasul sallallahu alaihi wasallam gi apambada punsi selena ba kanno khona minasi.